Шертме ойхен шерімдватымыжы чейін вғыт нумаях юлмары. Чуваш республикин күнне көжал пиде анлы уявлама тәллевлартно. Тәп мероприятизем Шубашкар, шәне Шубашкар хулызынже ердеш. Шән бегех муниципалитетсем деша куна тәплі қадырлинеші. Мәнбур вартынлық сене ергелю комитетінже зүтсе авреш. Куравзем, форумзем, фестивальзем республика гунне халаллаза Чувашхенре тәрлі жайри алыбелек мероприятий терме балыртно. Пәлдерішлізін жембари, расшири жамлықсене хой жуна жайне бұғаган культурызын диалогия лагерь. Шералы ытла жамрық профессия усталығынже омырды. Регионзен чигезір хучынове регионзен ежінже курав, архитекторзен бе урбанистсем форуме, жамрықсен хулы, ал остызен руш остызем конкурс, расши шолгушезем фестиваль. Шене Шубашкарда толықсене хваттерду мабышлаще строительство капсулы не хурзахвараще. Алим презервен вишемаш спортшкуля тяп юза вәжізем ғышыну жулмала. Шанбегех шене Шубашкарда уйрумаданаган экономиково-промышленность зоны бе балаштарма балыртно. Рысакла жазен чубовенже омырдаган зем шене Шубашкар кубок нейінме булдарыш. Шанбегех чуваш патыры зем вой вижеш. Кожал пары машхудердеген ширла, чижек фестиваля зем, эке машхудердеген товай районенже агроволонтерзен слёджа, тада ыты уяв республика гуне илем гюреш.